približavamo se ostrvima iznad Petrovca, taj reda i predstavimo. Ostrvo sa naše desne strane, obrazlo bujno vegetacije mediteranskog bilja je ostrvo Kaspiš. Na njegovom južnom dijelu nalazi se bijeli torrent koji noću u svojima slabe vidljivosti emituje nam svetlosti signal crvene boje što je znak mornarima da je kopno u blizini. A pravo ispred nas je ostrvo i crkva Svete Nedelje. Crkvu je sagradio bogati mletački trgovac Pomorac koji je putovao ovim morima i nedaleko odavde doživio je brodom kao znak zahvalnosti Bogu što mu je produžio životom, se vratio sa svojim preživjelim mornarima i sagradio crkvu Svete Nedelje. Darogosti naprava, to su klasično trgi Karavlja, ostaje crkva Sveto Vosvećenje. Dear guests, in our right side is Island Cottage, forward of the boat is Island and Church Santa Domenica. Obići ćemo oba ostrva, vidjet ćete iz neposredne blizine fotografisati i nadamo se ponijeti dragu uspomenu sa ovog putovanja uprkos svim ovim današnjim događajima i dešavanjima. Dakle, dragi moje, sa naše desne strane je ostrvo i crkva Svete Nedelje. Prava je to ostrvo crkva Sveto Vosvećenje. In the right side is Island and Church Santa Domenica. Mogli biti i dalje što. Sada sa naše desne strane je ostrvo Kapić, kao što vidite u zabijeli pomanj sapionik koji radi na solarni pogon. Dakle, preko čitav dana skuplja se sunčeva energija, da bi noću svijetlila, dakle, besplatna sunčeva energija. Naprava je to ostrvo Kapić i veliki majak in the right side. I Island Kapić and White Lighthouse. A ispred nas je plaža.
drage moje, ne zaboravite, ne propustite sutra u 10 časova sa pristaništa u Petrovcu polazimo na cjelodnevno krstarenje Budvanskom rivijerom. Tačno u 10 časova polazimo na 6-časovno krstarenje, obilazimo Terazića Doskoč, Đevojka, Drobni Pijesak, Sveti Stefan, Miloče, Kraljičina plaža, Rafailović i Bečići. Budva, 2,5 sata, boravko Budvi, sasvim dovoljno vremena da obiđete Stari grad, marina za jahte, Trade Unit, 3 kane, Slovensku plažu, Aquapark, diskoteku, Top Hill. Onda idemo na ostrvo Sveti Nikola, sat vremena kupanje na ostrvo Sveti Nikola, boravak u čistoj, bistroj vodi i ne u prirodnoj. Dakle, vraćamo se ovdje oko 16 časova, a cijena karte je samo 10 eura. U ovo vrijeme sutra ponovo se na vašoj obali. Dragi moji, ne zaboravite, ne propustite sutra u 10 časova, kao i svakog dana. Idemo za Budvu, 6-časovno krstarenje Budvanskom rivijerom, a obilazimo Terazića Doskoč, Đevojka, Drobni Pijesak, Sveti Stefan, Miloče, Kraljičina plaža, Rafailović i Bečić i Budva, 2,5 sata, boravko Budvi, sat vremena na ostrvu Sveti Nikola, povratak je ovdje oko 16 časova, a cijena karte je samo 10 eura. Dobro došli. Dragi moji, ne zaboravite, ne propustite sutra, kao i svakog dana, panoramne vožnje do Budve, 6-časovno krstarenje Budvanskom rivijerom. Plovimo, obilazimo Terazića Doskoč, Đevojka, Drobni Pijesak, Sveti Stefan, Miloče, Kraljičina plaža, Rafailović i Bečić i Budva, 2,5 sata boravko Budvi, sasvim dovoljno vremena da obiđete budvanske restorane i kupite nešto u budvanskim buticima. Za uspomenu sa ovog putovanja obiđete Stari grad, marina za jahte, Trade Unit, 3 kane, Slovensku plažu, Aquapark, diskoteku, Top Hill. Povratak je ovdje oko 16 časova, a umeđu vremenu obilazimo i ostrva iznad Petrovca, kao i ostrvo Sveti Nikola. Sat vremena boravka na Havajima, povratak je ovdje u ovo vrijeme oko 16 časova. Dobro nam došli.